z'umwana uko amatwi asumira numva ko akiriho ujya mwana y'ubu ni umwana nahawe n'umubyeyi yari aho uyu mubyeyi bari bamuciye sinzi iyo yirukiye Tu m'as donné, alors je ne vais pas donner ça aux oiseaux, hein? Aux oiseaux? Uri mwiza, usa n'ikizobazo. Je nari nakwise isupusupu n'abetse. Nkunda kurya yari igifyera cy'umubeninda akunda n'icyenshi. Agacupa kamenyere gifumba. Kamba guys. Nyene baretse Mugisha kicu bijenzo rahehe kwimyaka yabaye myinshi ona wayigore bamukunda wachitayi ona wayigore bamugabo urimo nabi wana kamye Kirafya yuko kuzi kufera ko toye utoraguye ndutanye mu wawe papa wawe umwasasi chongera wati yisi wasudu niwe keneye kumenya uranzi Oya, maza kwanza kumenya. Hagarara kwanza gaha neza. Hagarara gaho. Ume kwanza ndakubona nibi. Cyangwa yo niyo yamabanga mufiteranire n'amabuye. Niyo yamabanga? Uwe naguhinyuye shabu naguhinyuye. Umeza shanga nyamba kubwiye. Nukuri jenganya. Nukuri nganya. Ndagusabye gusunde kuri jengende uje. Kizire uje. Kumvirizanga nyamba kubwiye. Jibyo ngwa mu pango. Iranduhije muri iyi nzu induru za misi yose. Je nukunze sinauri. None induru wowe zirakuraba. Ziraba mu n'urupango. Wowe zirakuraba kwi. Ndagusabye ureke kundesha umwanya nukuri. Amafaranga wowe atashaka woma. Ibyo rero
mirongo dukorera ku kwezi wose wayi Umbiza kwanza umbiza sha umbiza da ivyo ngawe birakura sifaki kutelefoni ama sasa nagiye nukurije kizire dubirariya kizire ngene nazo ngurira uko ngiye dukora akazi ko kuza basale no guteye oya namushara waje ngene ubiza kugira ikintu ayo ni amabanga ayo mabanga nakwesha azogutabura azokumena umuzo nkuko wavyivugi oya kizire nana kizire basi fumata gushikiriza bushinga mu gihe cyo ana kima shaka kuri wewe wewe birakuza nakakuna karizo umwana wowe kujya he gushira kugatuma jenga ani wapi wewe nyangu shaka mama fara ngende gusuma ugume ngaha kizire wewe wacha we nakufati neza waze kumva kizire ora subira mu nzu Sara warugiye Basharato siyo nabandi cyahari hanze ndiko ndakubaza Sara warugiye He wabaye ikinyamurage kutashaka kuvuga wigize incabwenge waruzi rero yuko tutazi ibyiwa wakozi we bwira babwiye gusibyo ari kurangira hari hanze Nasijera bikoze byakoze ndi yakoze mama wanyu ibiki mama wanyu niwe ya mama ndabikora yagwaye amahera ngo bikore ukora iki Mugisha nchire mu nyaza papa wanyu mama wanyu n'ukurize mumbabarire sije nabikoze mumbabarire sije nabikoze wagira womoke sivyo kwimana sije nabikoze niyo mama umva ndio wamushirisa umupapa mama wanyu niwe yamaye isharo nshire mu nyaza papa wanyu niwe yimaye yayigwaye arama mahera sije nabikoze amahera ngayo kwishyura sije nabikoze amahera ngayo amiliyoni angahe arama amahera gusa amenyishambira nshire mu ishano nanjye ndayishira mu nge nukuri mumbabarire je nukuri mumbabarire uruja kugaje nabikoze mumbabarire sije nabikoze mumbabarire kuribara nukuri mumbabarire mugarani mumbabarire sije nabikoze mugarani mu cyumba ciwe hama umwanya w'urabye Sara haguruka mama sije ugatumba no sohoka uzogenda wecha ha umwicanyi Sonia ndakunye nenda gukeneye nekunda kuronde habaye Sonia bibi wari he ari mu nzu Sonia tunyaruke mugende we na bibi muhunge nasomye mu bintu muri message ya papa muri telefone ya papa Sonia habaye iki Sonia nasomye message mu telefone ya papa message yiki ngo baraza kuza guturira babice baturira n'inzu yiwanyu Sonia tugende usange mama ndusange nyoko mwana wanje uko ukuri kugaragaye ndakubwiye jewe nakorera se wa Jamil niwe nakorera mama Jamil nawe acakundana n'umugenzi wiwanje bamaze gukundana babona ko urukundo rwabo babiri ruhava ruja ku mugaragaro mama Jamil acavuga ati none tunokora iki ati ndabimufashemo mu kubimufashamo twahisemo kumwica ndamwica kabisa urumva
papa Jamili ndamwica pe ndamukuraho kugira ngo mugenzi wanje bakundane na mama Jamili neza atangoranye. Mama Jamili yarandondeye arambwira ati ubona no bigenza gute kugira papa Jamili apfe, ati kuko urukundo rwaje n'uyu mugenzi wawe ati urashobora kugaragara umwanya n'umwanya. Incha mitamo kugirane kurondera isumu yo kumwica papa Jamili. Kwica papa kandi bica bima no kurekipera imari yarafise kuko je naramukozi wiwe naramukorera niwe nakorera ico gihe. Nimba ubona mfise itunga nari kuyiwiwe ntugira ngo ryavuye hano ryavuye iwe. Hama mama Jamili avuga ati jewe n'ukuri nzogushimira bimwe by'akarorero ati kandi uzonezerwa. Ndamubwira ati mama Jamili ubona twobigenza gute, ufise umuhungu wawe Jamili nanje mfise umukobwa wanje reka babane. Ariyo mpamvu ubona ngo mvuga ati niwumire kuri we. Ukaba washaka kunshingira mu nzira nk'izo, ukaba warufashe umwanzuro ngiye kuntanga mu bintu by'amanyanga yanyu nk'ayo. Muri abagome cyane ariko nta kibazo, icyo nzi cyo mugomba kubyishyura, muri abagome. Umviriza je ndakubwiye ndandi ku mwana wanje ndiko ndatura kugaragara nuko rero biri ikibabaje kandi kibabaje cyane gose. Uyu mugenzi we wanje bari bakundana na mama Jamili na wene mu nyuma yaho yaciye apfa, ahura n'impanuka nta no gusaganya nta no kugirana aca aritaba Imana. Icyo rero cyari kikuriye kubigisha ko nta kintu gikurikirwa n'ibyiza. Namwe rero iyo niyo nzira yanyu kandi bizarangira namwishe ibyo mwakoze. Mwana wanje muri ababyeyi babiri yakugeze isatsi ndamenya ibyo mwana wanje je ndabona yuko hamwe no guma ngaha muri iki gihugu nohavagirwa nabi. Ngira papa ugomba kwishyura ibyo wakoze. Nuko biri ntegerezwa kuva muri iki gihugu nkaja hanze. Ibyo uribesha nkaraba ko basi nogira n'amahoro umutima. Kugeza ubu nta mahoro mfise. Kugira ndonka amahoro numve ntekaniwe ni ngomba imve muri iki gihugu. Papa ibyo uri kwihenda. Ndabigusabye mwana ndabigusabye. Ndakubwiye ibyo uri kwihenda. Ugomba kuriha ibyo wakoze. Koko papa kuva ubayeho njye wigeze umbona n'umunsi n'umwe ndi kumwe n'abahungu, ariko urukundo rwanjye rwa mbere uruhindure gutya kumbi ni agakino kanyu. Unyangirije umutima kandi bikangura umubyeyi wanjye, ariko cyo murabyishyurira. Mwana wanje ndagusabye ku byabaye byose kandi nukuri je ndahunze ndakubwije ukuri. Mwana wanje uko nukuri ndakubwiye umbabarire ku byo nakoze byose. Ndazi ko navyo nakoze ari bibi n'Imana bitayinezereje. Papa njye sinapfa nkubabariye. Byababaje Imana bibabaza n'abantu. Hari abantu benshi byababaje kandi n'ubu imitima yabo igituntuye. Gusa njye sinapfa nkubabariye. Ariyo mpamvu ndikora gusaba reka noroke ndatorotse. Ndakubwiye ibindi bisigaye biri inyuma. Nabindi niyo decision nafashe kugira ngo imve mu iki gihugu. Allo mugeze he? Sawa ndaje. Allo ni kuri polisi? Uri kurizwa niki ndiko ndakubaza mdogo. Wari wabuze kwa papa? Yakurunguye uri umunyacaro umukene agukuri iwanyu mu Kirundo sibyo? Nacakwimye papa wanje nacakwimye nagufata nka mama w'iwanje uje navuze nabona mama ni wandeze gushika nkura ariko kuba gukora ikintu nk'icyo mama kuko gukora ikintu nk'icyo akabishe ukica umugabo wawe nicuza nanje papa w'umwana wawe erega nanje sije nuko narongowe nawe ndamukunda
kubera iki wemeye kumugwa nawe kubera iki utamukunda mama mbwira tubwire ndaba mu maso neza tubwire mama tuba ukakwica papa ukamwica ugatanga isumu ukamwica ugatwikira papa wacu dukunda yumva kutamukunda basi wari kuvuma wahukana basi wari kuvuma umusaza divorce hama ukagenda kuba free n'uwo muri umugabo wawe ariko ukemera kabisa isumu ugashyira mu njya ukica papa ukamwica wamuto kweli narunda gufata nk'umubyeyi nk'mama wabyaye gusanze uriba usumbya setani yavumwe reka ndababwiza ukuri muce mumabarira nako ntacyo uri kuratubwira ngaho byamaze gushika byashika busha nukuri ntacyo uri kurambwira jewe kubera njatabuke nari mfise amafaranga warongonya papa kubera ko wakurukira itungagiye sivyo hamuciro nkundi muhungu ngumuciro hangura mukunda umuhungu ubwo ni rwa rukundo nukuri kwimbana ni shatani yamenze nukuri hamukaca wigira ngo urabita ibanga ibyo bagita ibanga ritamirika ibyo nibanga ritamirika kandi Imana yari kubyemera urukundo tudugufitiye urukundo papa yaragufitiye urukundo abana batari dugufitiye ngo ibyo bintu ngo bigende kagirire nibyo ari gukunda Imana yari yabikoze yakoze ishoka bizugera ngo kuri tukumenya ngo bishi dukuri kwimana shatani yamenze ni shatani nukuri sinigeze ndakubera umubyeyi mu bibazo byibuke ndakwanse umutima wanjye wose nukuri kwimana shatani nukuri kwimana shatani umutima wanjye wose kuvuga munsi numviriza kuvuga munsi papa wanje fata yuko byose yaraguha fata yuko atabana ufise oya nimuvuge ndagufutse umutima wanjye ndagufutse umutima wanjye ndagufutse muri byose none umuntu ufite jewe nafise nukuri kwimana kuzobana dushyira patora turifubye ntabwo dufite mama umviriza iki kibazo cyawe gitegereza guhera mu butungane ngo turubanza nta papa dufise turifubye Jami Busha babarira sabi kigonga mukoya sabi kigonga umubyeyi mubi mubabarira shatani yamenze ni shatani we are no commissaire mubabarira nukuri kwimana yego ninga oya mubabarira mugire ibyo sishaka gufungwa Jami Fumania unachangeni isumupe Anita uje uje nakurundi cyakubwije ukuri Sonia ari he nari wabo namundi ndamuhebura ndabaza babanye ngo siya gusubari ngo baragiye bagiye habaye iki mpaka bagiye numva gihari harabaye ikibazo ubu Sonia bari mbari sinzige nubikubwira barahunze bahunze urazi iyo bari yego ndahazi kandi nubwo uhora uvuga yuko atari uruhare ubifisemo mugabo avuye ngaho kubera wewe kubera jewe yego gute umuryango wawe bisubira ko byabandangirira ibindi nyuma hari byinshi mbere birenze urugero ku buryo bifuza no kubica we na nyokuru wiwe umviriza rero ndagusabye nukuri
ndi pre gutanga icyo wifuza cyose ariko njyane aho basomye bari. Je nifuza amahoro gusa ya Sonia. Na jewe niyo nkeneye. Niyo mpamvu nabwira nkeneye kumukubona na Sonia. Sawa, nta kibazo. Twende mwirike. Ubunyene? Ubunyene, uvuga mvino mu nyabari. Sawa, tugende. Ni ino cyane ni ino. Sawa. Nyaruka mpe. Ana madu. Usigano. None nyara hora ko nkabyo. Kare kaje. Haba. Je nta mwamso kwitana mu bura upanyaro. Ni pa. hari ibintu umuntu ajya kuvuga akabura naho abihera gusa ndarushe mu mutwe tu ariko nta kundi ikintu cya mbere kiza nyanganje gusaba imbabazi gusaba imbabazi z'ibintu bikomeye papa yakoze ntabwo nzi ko umubyeyi wanjye ari umuntu wakora amabi nkariya kuko biriya nubwo ababyeyi babikora ariko biragaruka bikaba victime ku bana nkatwe ugasanga twebwe ingaruka zibayeho rero mbere ya byose ndagusaba imbabazi mu mwanya wa papa nubwo yamaze gufungwa agomba kwishyurira ibyo yakoze ikindi nacyo ku mwanya wose nshobora kuba narafashe nkubuza amahoro nkwereka urukundo rwanjye kuri aka kanya ni ukuri ndakurekuye nguhaye uburenganzira burya mu buzima umuntu abana n'uwo akunda kandi nawe umukunda iyo muhuje biba byiza rero aka kanya wakomeza na Sonia nta kibazo kuko niwo mutima wawe wakunze nta mpamvu yuko njye nakomeza kwivanga mu buzima bwanyu kuko ibyishimo byanjye ni ukukubona unezerewe uri aho urukundo rwawe rugomba kuba ruri nicyo cyari kinzanye njye gusaba imbabazi ni ukuvuga nicyo cyari kinzanye nta kindi Kisa. Nukuri je nta mwiko ndagufitiye. Kandi wumva amahoro. Kuko burya amakosa yakoze papa wawe. Jesi no gushira ko. Sinabishira ko wowe kuko uri inzira karengana. Ubona guhuye gusa. Kandi ikindi nacyo ni kubera gusa burya simvuge ngo mvuge nimba ari amahirwe mabi kamvuga uko gusa nuko jewe burya iby'urukundo ntibitari biri muri jewe ariko iyo byari biri muri jewe je sinari kuraba ngo nuko papa wawe yagize ibyo cyangwa biriya kuko ikosa ryiwe wewe nta ruhara ubifisemo amikini nacyo ukuri wumva amahoro ntagwango je nawe ruhari umuvandimwe ndibaza uzobandanya ntitwagukenera ntuze nawe numvise ngo ushaka ngo nawe ngo kujya hanze ariko ibyo kujya hanze igenda gusaba ko ubyihoza kuko Burundi ni cyo gihugu cyawe naho mama wawe afite inkomoko yo mu Rwanda ariko wowe ufise nationalité burundaise numva turashaka gukenera rero
kandi rero burya simbaga ngo abantu babe bari mu rukundo oya kandi urwo rukundo rushobora gucika ikindi kintu nka gufata nka mushikanje ugafata nka musaza wawe nawe bisa nk'uko uri nk'imfubyi kuko papa wawe n'ibyo yakoze yewe urabona jewe urazi ko papa na mama dufite na mama mdogo urabona n'ibyo yakoze byose umva n'ibibazo guma rero kugumana kugira ngo tuze turuzuzanya ibyo tudafise twebwe mubifise mwebwe mukabidufasha ibintu nk'ibyo twebwe ibyo wifuza kumbere udafise tukabigufashamo ubucuti bukarandana kuri ibyo ngibyo ni ibintu nishimiye cyane kuko ni ibintu nanjye ubwanjye nakomezaga niyumvira mu mutima wanjye kuko kandi ni ibintu nishimiye cyane kuko nta bushira rwose ni murumuna wanjye nta n'icyabikuraho ikindi ni uko niba ubandi tayari ibyo cyose nasomeye umubwiye ko ndi muri mu kazi urakoze cyane numva ibintu bitangiye kuryoha kabisa Sonia nakurinda reka ndakwize yuko ibintu byaheze nimba ari intambara nimba ari iki byijya umvaho umutima utari mu nda nukuri byari bavuga ati ngo nta kibure iherezo byaheze numva amahoro hageze ko utaha muhira kuno byo kubino mu mihana si byiza ubwo bibi wawe utahe muhira byose byaheze abanzi bafashwe urumva idosiye yari idosiye muhira buriya iri mu butungane rero wumva rero yuko umwanya wawe wo kujya mu nyishu ugeze biyaje nakwemereye byose bishyira mu ngiro bisigura yuko wamunguza n'umusitiro kwa kane wamungu nzoza gutora iwawe na bibi wawe mwese uze tubane mu gisagara inteye kuhindura ubuzima ibyo kugumino bakwita umuronzi ibindi sinzi ibikimbo nawe byinga kuri byo ntibishimisha burya nta kaburimbo kandi nta ibintu byose biba ku mwanya wabyo Imana iba yareze kwipanga nasubiyemo burya nakwemereye yo kubishyira mu ngiro ndakwereka ko jewe ndi umugabo atihindukiza ku ijambo kandi ndagutahura mu byo waciyemo byose ndagutahura ariko ndagira yuko dutangura ingana gishasha dutangura igitabo gishasha dutangura ubuzima bushasha Sonia abiwaje forever cyane kuri nanjye ndagushimiye kuma ko nari nacyane nizeye yuko ukongera kungarukira ukamba hafi ndabigushimiye cyane nanjye nukuri ndakwemeye yuko natigera ndaguhemukira amajambo y'abantu ntidasubira kuyumviriza kuko abantu baravuze cyane ndabumvira kandi ntibyari byo ariko nukuri ndagushimiye cyane kuba abantu baranyise abarozi baranyita ukurunye bwe butandukanye ko byose barabyirengagije n'ukuri ndagushimiye nanjye nzokuba hafi nziza cyane naje ndagushimire kandi kabisa kuko bya Imana kumpa nawe n'ubwo ubwenge n'ishabwenge kandi ufasha abantu simutumwe gufasha abantu burya sijya wose kandi rero burya ibibazo burya bibabwira ngo byubaka umuntu burya waraciye mu bibazo acha bigufasha gutegura ubundi buzima bushasha ubwiyemo kuko deja iyo udaca muri bino bibazo byo kwitwukura kuriya cyane abandi bakakubwira ibintu biriya by'iwanje hama ukaza kubicamo bazi ko umudamu wanje kumuri wari gutirigana cyangwa ugasanga ufashe ingo neza rero ibi babyita imyiteguro mbere nyuma mwabonanye nabiye nabonanye nawe kandi nabimubwiye nawe yabishimye byose yaryohewe cyane yaryohewe cyane rero ubwo wowe utegure ngira usubire muhira ko saka kuwa Mungu wacu ubwira ati nkuko niyo ngoma usiza kubatura je kwibira mu gisagara yego shara urakoze no kuri cyane kandi n'indowa ndifuza ko idateba sinzi ko no gushimira vraiment
sawa sawa kagere ngende rero mugabo nakubwiye hanyuma ntimuhatinde sibyo mutahe muhira ubona amahoro sibyo kandi wibuke kugenda bikoresha uzuza urabyibuka uzunze ubyirengaje buri gihe uzunguka kuse umugabo agukunda cyane yego nanjye ndagukunda ibyo je ndabizi nawe utari kubimbwiye yego sawa rero gutosha